بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. O Allah Jalla Shanuhu Subhanallah wa Ta'ala wa Kirallah menge ko Kurani Zimu Shanuhu. Ej tu musliman, makar lafi okova sona džanea, jer ka odgovorinen te jaka, ka odgovorinen te kana, ka odgovorinel to šero, ko sudno dive. I adaleske o Allah wa kerala menge akate čači paske sa органија амаретаро трупи ка одговоринен и чипда ка одговоринел и амари кожа ка одговоринел адалеске мате кера лафи адава сона квола менге кибути. Молина Аллах зил джелал вел икрам Аллах те дела мен иншаллах хидаети. Амин. Аллахуме амин. А о хадиси ва келала менге кај о джебели Мухаммед Vakir ya maru peygamberi Muhammed aleyhisselam vakir ya Muhammed soj najšukar te uputi neman ko dženeti. Peygamberi vakir jaleske o dženeti za da bi te dikelle hem te dobine o dženeti te kuvek o dženeti pazin ti čib. Pa molina e Allahe zil celali vel ikram te pazina amari čib sokeraja nepotrebno lafija matekera tekera kova lafi soj džanajale ako na džanaja te puća po puren po džanden o Allah Đelešanuhu subhanallah wa ta'ala te keral makfiretem te oprostinala menge. Amin. Allahumme amin. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.